Čujem da me tražiš. Reci šta ti treba. Sjedi, slobodno. Jeftina cuga, dobra muzika i teško vajbanje. Imam zapaviti par poziva, ali mislim da imam točno ono što ti treba. Dođi. Slobodno uđi, nemoj se bojati. Pozdrav braćo, s vama je večeras Tonka na drugoj start polufinalnoj večeri. I večeras nas očekuju super izvođači iz svih dijelova Hrvatske i naravno opet ćemo slušati sasvim različite žanove, od metala do popa i funka, repa, bit će tu svega za čut. Ovu večer isto tako očekujemo samo dobre vibracije, jeftinu cugu i naravno vrhunsku glazbu. Idemo poslušati. Drugu startnu večer započinjemo sa bendom iz Makarske koji se zove Kugla. Pa evo, dobrodošli u Split. Prije svega, što ćete nam svirati večeras? Dobro večer svima, hvala što ste nas pozvali. Večeras sviramo 6 autorskih skladbi. Koji džir su te autorske skladbe? Pa mi sviramo glazbu, nekad je zovemo muzika, ali u biti pop glazba. Pop glazba. Je vam ovo prvi put da nastupate u Splitu, u Kocki ili već imate iskustva sa ovakvom publikom, malo alternativnijom? Prvi put u Kocki sviramo i ovo je, ajmo reći, prvi ovakav jedan naš nastup. Inače smo svirali više nekakve, ajmo reći, gažerske svirke u Splitu i ove druge stvari sviramo u Makarskoj. Šta očekujete od nastupa? Pa očekujem da ćemo se svi lijepo kotrljati, pošto smo mi Kugla, a kotrljanje je naš zaštitni znak. Pa evo, Kugla je večeras u Kocki, pa eto da vas i pitam i zašto Kugla? Pa Kugla zato što se mi volimo kotrljati, a zapravo očekujemo sudar geometrijskih tijela, pošto je Kugla u Kocki. Zanimljiv odgovor, ali evo da pitam malo i druge članove benda, šta vi očekujete? Samo dobru atmosferu, dobru zabavu i da publika rezonira s nama. Ja slabo čujem od gitare, ali tu sam da se zabavimo i da odradimo koncert najbolje što možemo. Evo, čuli smo šta Kugla očekuje u Kocki, vidimo se i dalje i pratimo se dalje na startu. Jedna je doma dava, zapalina mi ruče. Moju glavu da zaludi, pa da pomudi kao ples. Slika se gubi, tijelo se čudi, što srce može iskočiti tvoje grudi. Ona zna se služiti riječima, ne riječi, opet pjevamo. Ona zna se služiti ljudnama, cijelu noć. A mislim da dobrih 10 minuta. Pozdrav svima, ja sam stari novi član, družim se da ja sam Grčkovi. Tu mi nastupa ekipa iz Mista. Pa je, znači, već je pisalo Kaštela, znaš da ih... Pa da, kada je 12, sve je tu, nisam pijan, samo sam izgoren od ispita, znači, tamo sam iz knjižice, tako da, pozdrav ekipa. Podrumatik. Dakle, vi ste naši praktički domaći izvođači. Iz kojih sve kaštila ste? Iz Kambelovca sva tri. Zna se kako ide ona jedna domaća Novac Kambelovac, jel? Da. Praktički ste domaći ovdje u Kocki, bili ste na Ecstatic festivalu, bili ste gostujući sad u subotu, tako da praktički znate sve kako funkcionira. Jeste dovoljno zagrijani za ovu večer?
Pa imamo nešto iskustva, nemamo sad toliko, ali odradili smo dovoljno nastupa da malo opušteni budemo, tako da zagrijani smo, bit ćemo još zagrijani do tad. Ne sumnjam, vidjela sam da se frižider u backstage pomalo puni. Koja su vaša očekivanja od večerašnjeg nastupa? Pobjeda. Enough said. Šta da kažem? Znači ide se direkt na pobjedu, ali evo tamo da mi ne ostaneš izoliran, tebe ću pitat. Pogledala sam spot za Ljubav ista, ako se ne varam da se tako zove pjesma. Otkud ideja za spot? Pa ideja je od naših svakodnevnih događanja smo crpili tu kao te sve neke scenarije koje svaki dan možemo vidjeti u nekom malom mistu, ali ono što najviše je doprinijelo tom spotu je to što smo mi napravili cijeli spot sa mobitelom i shvatili da može bolje i onda smo ga ispočetka, znači radili smo ga sve skupa 2 godine i zato je tako dobro ispao, Pa možda bi neko iz S4S-a mogao uzeti neke natuknice od dotičnog gospodina. Hvala vam dečki, evo, želim vam sve najbolje na nastupu i naravno vidjet ćemo se nakon nastupa. Uživajte u kocki. Dobra večer, evo, tu smo mi Kaštel Kamvelovac, reprezentacija. Ovo nije Tonka, samo da se... Mala promjena se dogodila u Tonki, kao što vidite, stavila je kapu i stavila cvike, to je već ona promjena. Pa tu negdje. I evo, samo imamo prijatelja od Podromatika i htio sam ga pitat koji su njegovi dojmovi za Podromatik prije nastupa. Prije nastupa, brate, još nisu nastupali. Ja mislim da će zapaliti sve. Zapali sve. Znaš li koje pismo? Naravno. A koje su pisme, brate? Reci pisme. Brate, krug je dobar, krug se baš sviđa. Ok, dalje. Ajme, meni ne mogu sad off the top of my head, brate. Bagdad, Monako je isto dobra. List, još jedna, nemojte sam spojlati, ali... Da, dobili smo i sad info, nema Monaka večeras, nažalost. Pričali smo s autorom Monaka, Anton Milaso, nema Monaka, nažalost. Ali eto, morat ćemo se sa Ljubavista zabaviti, to je to, nadam se da će rasturit i da će ići u finale. Držimo fige za Kaštela. Ja vodim sam osta ignorira dok nisam došla doma i vidi ja sad se smiram. Cijenite lido, ocijenite ovo, cijenite ribu, ocijenite ono. Reklame za pivu, samo što sam je u košaru bacija. Da, jebena lokacija. Tablete sam bacija. Aj, pedeve ugasija. I onda nisam virova, nisam boga virova, kao sam na to nasija. Povijesti umovija pedalima oko gorišilo driši. Novi bi ja protokol, zaboravi ljude pa ih upoznajem ponovo. Para nema, najma sa nikom troš, volim dobar provoz, skoro kao u tebi fotelju, slušam pokojne repere u čibi. Ive, šta radiš? Ne znam. Ja ne znam, S nama je Grey Noise, ekipa koja je došla iz hladnog i maglovitog Zagreba. Dobro večer, ljudi. Dobro večer. Joj, kako ste slatki. S nama su Viktor, Vanja, Vjeko, Vilim i Lea. Pa evo, Leo ćemo malo pitati, je li vam ovo prvi put da nastupate u Splitu? Nije, bili smo u Kocki prošli mjesec, tako da evo ovo je drugi put. Znači, praktički ste već zagrijani za sve što vas čeka. Kakvu atmosferu očekujete? Veselo, puno ljudi, energija. Ovo je najbolji odgovor koji sam dobila cijelu večer. Svi poprilično kompliciraju, a zapravo može biti jako jednostavno. Gdje inače svirate kad ste doma? Kad smo doma, hard place, onako. Gdje smo još? Po Zagrebu. Hard place, može hard place, tako ćemo reći. Znači Močvara, Bugalu ili je to još daleko još? Sad sviramo u 12. mjesecu u Močvari. Evo, 12. mjesec Močvara. Vi ste relativno novi band, vidjela sam 2023. ste osnovani. Kako ste došli na ideju da osnujete band? Pa ja sam od skoro u ovom bendu, ali oni ja mislim da su onako sasvim slučajno. Ok, nema veze, idemo dalje. Pa, kako je došlo do ideje? Pa bio je prvo cover band i onda iz cover banda, kak prirodno to ide, želiš svirat svoje nešto i onda smo stvorili band, ne? To je tako.
Ok, a kako si ti slučajno došao u band? Ali stvarno slučajno, bio sam u Kanadi kad sam dobio poziv da sviram sa njima i preko poruka smo se dogovorili da to može. And I cannot even get the text back. Bio je to Grey Noise, naravno pratit ćemo ih i na nastupu i nakon nastupa, a vi ostanite s nama na startu. Hvala ekipa i to ti je to. Gospodine Periš, imate li dati kakvu izjavu za Hrvatsku radio? Nima. Je već pobjedio, ako ne pobjedi, glasovanje je izmišljeno. Ne priznajem. Hvala! Došao je kraj i druge večeri polufinalne, pa evo nagovještavamo već finale 30.11. ovdje u Kocke. Već znamo jednoga finalista, to je Munguru iz Osijeka i svirat će nam najbolji Stillness ikad sa svojim najnovijim albumom. Pravi ovako, već kad smo krenuli i predstavili jedan živi, to je Juri iz istoga Stillnessa kao gostujući. Živi ove godine, Luka Žilić i Dejan Zamenica. Hvala vama svima što ste došli kao inače, a ja ću skratiti muke svima koji nisu prošli, pokušati uveseliti one koji su prošli. Sa Mungurovom 30.11. će na ovoj pozornici svirati Grey Noise! Molim vas na pozornicu, momci i curo. Evo dajte još veliki aplauz, molim vas, na ovaj predivno sveženje u godinu, na metal sceni, mislim, Hrvatske i šire, nadamo se. 30.11. vidimo se u finalu, ovdje u Kocki, Munguru protiv Grey Noise-a! I evo, pomalo, ali sigurno došli smo do kraja druge polufinalne start večeri, jubilarne 15. start večeri autorske glazbe. 30.11. čeka nas finale start festivala, nemojte zaboraviti doći, nemojte zaboraviti kupiti ulaznicu, čekaju nas i neke nagradne igre, nešto u stilu ne zaboravi stihove i tako to, u svakom slučaju sigurno ćete moći do karte. Ja sam Tonka, bila sam s vama i ovu start večer, a bome će biti i finalnu. Vidimo se u finalu 30.11. 9 sati u Kocke. Pozdrav braćo!